Yes, I know. Yes. Yes. Ndayiriye. Yes or no? Yes. Ajangwa yari Yabanza yifurifu. Anza yifurifu mukomi. Yes or no? Yes. Yes or no? No. Yego. Urahombye. Yes or no? No. Yego. Urahombye. Yes or no? Nubundi se kari yes. Uziko ifingiye mu maso ngabandize. Urarize? Ndarize. Wari warira? Naguze ukuntu mukanya ari nyishe ngiye cyane kukureba. Yes or no? Yes. Yes or no? Yes. Akira. Hi guys, mumeze mute? Nizere ko mumeze neza. Nanjye meze neza. Nkuko mubizi iyi ni channel yacu yitwa TESI and Kami TV show. Tukaba twungutse indi nshuti yitwa Divine. Tukaba twateguriye umukino witwa Yes or No. Mu Kinyarwanda ni yego cyangwa oya. Uyu mukino wacu rero ukuntu uteye, hano dufite ji, dufite amazi, dufite biscuit, mbese ni ibintu bitandukanye. Ubwo uzajya uhitamo yes, niba yafasha amazi nkavuga ngo yes, azajya yamenaho. Nimvuga ngo no, ntago azajya yamenaho. Rero mukurikira umukino kandi mukore subscribe, share, like na comment. Tujye tubagezaho utuntu twiza. Mukurikira umukino. Sibyo? Turabakunda, namwe mudukunde. Twatangiye cyangwa uriho? Si wamvuze se? Akira, ngwe inshuti yacu nawe yivuge neza. Gutya yinuko. Ya, nkuko TESI yabivuze nyine gahunda ni yindi yo kudukurikirana umunsi ku munsi. Nanjye nitwa Divine, wase nkuko yabivuze ntago ndi burenze ibyo ngibyo. Ibindi byose ni uburyohe. Thank you. Tugiye guhera kuri TESI rero. Bo. Yes or no? No. Ajagwa rubizi. Vaho nyine. Oya, Yavuze ngo no. Divine se yagiye. Divine nawe. Yes, I know. Yes. Yes. Ndayiriye. Come on. Yes. Yes or no? Yes. Ajangwa yari Yabanza yifurifu. Anza yifurifu mukomi. ifu rwose Twagiye? Yes or no? No. Yamvumbuye. Jao. Nijya kwemera. Ninde ubanza? Yes or no? No. Twagiye nawe. Yes or no? I know. No. Jahore. Avuyeho nta kamwe wari. Oya kamajwi ubundi ugiye kujyaho ntabwo azajya ngafata. Sibyo? Aha twagiye. Yes or no? Yes. Jao. Mubaze wowe. Nkubaze? Yes or no? No. Yego. Urahombye. Ngavaho. Akiki.
Twagiye. Yes or no? Yes. Tujya gushyiramo. Ujyaniraga rwose kwicu. Kandi abona nanjye ari byo nahombye disi. Zibonera gusa. Mukanya uraza kwemera bidashoboka. Twagiye. Yes or no? Yes. Yes. Ndakwaye nanze kagusiga mutwe. Baby. Twagiye. Yes or no? No. Aha. Yabiye. Ndazimenwa. Aha. Yes. Yes or no? Yes. Yaho. Sari gushyiramo ubugome. Mubazi. Yes or no? Yes. Yaho. Utareba. Ntabwo ndeba. Reba imbere. Yes or no? Uri kureba? Yes or no? Nubundi se kari yes. Jya Wishyiramo ubugome. nta bugome Reba imbere. Reba imbere. Yes or no? No. yewe we va Amazi no mu ikariso yashyizemo n'ifigi. unose ngiye ntabwo yamanutse nanjye yamanutse yamanutse yashora Dutangire. ariko ino ntebe ngenda abona iri hafi bari kubibona Begera imbere. Uretse gato. Amugari. Aho icara. Hano bwari kubibona ariko se mwamwatutse ibi bintu byose. Yes, I know. Yes. yes or no Yes. Yatugambaniye. Urukweto iki. Yatugambaniye nayibonye. Twagiye noneho sasa. Yes or no? Yes. goko Nanjye yakangarukirije. Ngiye kuvuga no. Twagiye. yes or no No. Ko mbona bikomeje kugorana rero. ngava Ni wowe? Imana ishimwe. Imana ishimwe. Indura bana atari ubugarize. Nta nubwo yanaboneka. Mwana Yes wanjye or nawe no? ari muri telefone ntashaka kumenya ibiri kwera kuri nyina. yes Yes. Wayimenya ibibazo ariko kumenya umutwe. Ariko yatwiciye we yashyizemo n'ingofero rata tukumye timukome. Ni mu maso. Twagiye ni njyewe. None rata kamera gahozo. Urekane n'ungu sibyo? Kashi. Twagiye. Yes or no? Yes. 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 Aha, twakomeza. Hoya. Yes or no? no Yarabajije. Mba urarokoze. Yarabajije ipombere kuri bita niba ari ku maguru. rero no amazi yanjye ifu yangiye mu mazi Amazi yageneye. Twagiye. yes or no No. haguruka Ndetse arahaguruka ntamubajije. Uretse mubaze. Ntaranyica.
Ifiranyire. Yes or no? Yes. Yego. Uziko ifingiye mu maso nkaba ndize. Urarize? Ndarize. Wari warira? Naguze ukuntu mu kanya yarinyishe ngiye cyane kukureba. Singiye. Ninde ugiyeho se? Wow. Ni wowe. Amaherezo ariko ngo ubwo. Mwibuka no gukanda subscribe rwose urabona ko ibintu bigeze kure. Yes or no? Subscribe. Uyivaho ukanda ukanzogera buri kimwe cyose. Kagiye rero ugiye kumuha. Ni wowe? Namubajije. Yakwajije. Ese ko mbona yabyegerera. Yego cyangwa oya? Oya. Yo urahombye reba ukuna. Ni ukuvuga ngo na ari kukubwira nawe ukemera. noneho baby umva ndabica mujye inyuma. Debora urambwiye ngo N'icyaka yari afite murongera kuzunguza umunwa kwanza ni namwe ndi burebe ubu mwabaye nka Nora. Nibabe nkawe mwana wa. yes Nibabe or nkawe. no. No. Aguhombye. Yes I know. Ndakwishuriye. Uranyishyuri. None ko kuhaguruka. Uretse turi busy. Turi gukaraba. Byo kumukingura kare. Yes or no. Ufite iki? Uri kureba urarebye ndakubonye. Agera tweza agatembe. Twakuvumbuye. Yes or no? Ego. Debora aratari kubireba. Hehe. Ari bari kugaragara nawe nabigerageje biranga. Wa. Nanjye nabigerageje ngo gopera biranga. Nago bigaragara. Ntabwo bigaragara. Yes or no? No. Agufite umushaki gikomba wa mugore we. N'uburu bwagera gukora. Yes or no? No. Yo urahombye. No. Ubu muri bisi ndi mu miyaga gusa. Ako mugiye kumbatiza. Hey, subize se kwa kundi. Mwana, I miss you. Baji. Yes or no? Yes. My father. Sawa. Yiri. Ako me. My sweetie. Uri kureba. Yes or no? Iyi ni mweka nyine yes. Waretse. Ntabwo nawe. Yes or no? Yes. Ukunda unagaragaje yafata. Yes. Sisi yes. Jaho. Ndacyakomeye. Mwana urebe bari kumwe. Chira na malenga ariko. Yes or no? Yes. Ifu. Take it, baby. G. Nawe ndakamwata mukanya mwanda nashyire imiyaga. Yes or no? Yes. Yes or no? No. Ah. Imigeri merutse ntabwo cyakwigaruka. Twagiye none sasa. Yes or no? Kumuriki. Yes. Abakongera. Yes. Yes. Yes, yes. Okay. Yes I know.
No. No. nabwo ushaka yaganye mu No. iyo fira kwica Yes, I know. Yes. Tama. Yakorewe manora. Yes or no? No. Tabukujyaho. Tabukujyaho. Mbese ngewe. Yego. Ngambane. Cyane. Byasoje se. Wingewe. Guys, murabibona mutesa abashari abashu. Yes or no? Yes. Yes. Yes or no? Yes. Nakuvuga no. So. Turi muri shoot nawe urasana. Yes or no? Yes. Yes. Ego imunsi no gusonga ubuga. Subireba. Yes or no? Yes. Oh my God. Okay, mukomeze mubaze. Yes or no? Yes. Akira. Sha. Gose bana. Hakuruke? No. Jahe. Yes or no? No. Ngwino. Amazi yakuzuye. Twagiye ndakwemeza gatoya. Yes, I know. No. Urahombye. Yes. No. Uri kujya he? Wari warebye inyuma. Wari warebye inyuma nabyo. Oya wasubiza hasi wongeye utangiye ndubishaka. Ngo tuvugane. Yes or no? Yes. Aragize ngo nawe. Egeretse hasi twagera hano. Nubwo nanjye naje nyine. Yes, I know. No. Se wowe no bakize. Nera rugo rufunguzo nera Njigiyeho. rwo rufunguzo y'ibora. Twagiye. Ni wowe? Urasiga. Manu rutoto n'inyuma. Nendo turi gusoherezaho umukino ni Debora. Sibyo? Sibwo tugiye gusoherezaho umukino. Ya ntabwo urasoza umukino warigeze ngo tusoze. Mukubite nta kibazo. Yes or no? No. Turagiye. Yes, I know. Yes. Dusoza uyu. Guys, mwabibonye. Mwabibonye ko umukunzi w'amazi ari Debora. Umva. Urayakarabye. Sinzongera koga nzogesha. Aho ngaho yari yubitse ku kwiza. Guys, mudukurikirane sibyo? Sha mudukunde. Si byari byiza? Dufite amabiswi. Dufite amaji buri kimwe cyose. Murabibona ko n'ibikombe tubifite ku bakunzi bacu. Uko subscribe zagamba rugweta. Kabisa. Ibintu byose. Okay, turabakunda. N'amazi yo kunywa kwa nawe udakunda amaji. Dufite n'amafu y'ubugari. Of course. Urumva dusoza. Kuri iyi cano ntacyo wabura. Ntacyo wabura. Abe na kimwe. So guys, get TESI bye. Get Divine bye. Ciao ciao. We love you. I love you.